da vidimo neke stvari. Prvo imate nužni uvjet konvergencije reda. Znači, ajmo ovako krenuti redom. Znači, prvo krenemo od pojma koji znate, a to je niz. Znači, imate nekakav niz AN i sad gledate od tog niza, znači taj niz ima šta članove? A1, A2, A3, A4 i tako dalje, ima beskonačno članova. Dobro? I sad vi od tog niza možete napraviti drugi niz koji mi izgleda ovako. Znači, zbrojite prvi član, zbrojite prva dva člana, zbrojite prva tri člana, zbrojite prva četiri člana, A3 plus A4 i opet tako dalje. Znači, od ovog niza smo, od ovog tu niza smo napravili ovaj tu niz. Sad, ovaj tu drugi niz koji sam zapisao, taj, on se zove, ovo je neka profesorica, kako? Znači, ovo je niz parcijalnih suma. Dobro. I sad, kad imate ovaj niz, znači, kužite što sam napravio, znači uzeo sam neki niz, recimo to može biti ovaj jedan koji sam ja dao, 1, i možemo uzeti ovaj drugi što kolega predložio, znači to je ovaj 0, 0, 0, 0 i tako dalje, beskonačno 0. Sad, može neko reći za ovaj prvi niz, prvih par članova niza parcijalnih suma, odgovarajući koji bi bio? Tako, znači niz parcijalnih suma, znači zbrojim prvi član, zbrojim prva dva člana, zbrojim prva tri člana, zbrojim prva četiri člana, zbrojim prvi pet, kužite, ovo. A od ovog tu drugog, šta bi bio niz parcijalnih suma za taj niz? Znači zbrojim prva dva, prvi član, to je 0. Zbrojim prva dva, opet. Zbrojim prva tri, opet. Zbrojim prva četiri, opet. Ok. Sad, šta je zapravo red? Pa red je zapravo, mislim, suma reda, je zapravo limes ovog niza parcijalnih suma. Znači, vi ako imate, ajde sad zapišemo ovo općenito, znači ovaj tu A1, to je zapravo ovaj prvi član niza parcijalnih suma S1. Ovaj A1 plus S2, A1 plus A2, to je zapravo S2, znači drugi član niza parcijalnih suma. A1 plus A2 plus A3, pa to je zapravo treći član niza ovog S3, znači treća parcijalna suma, četvrta parcijalna suma i tako dalje. Dobro? Jer mi može neko reći, znači, nije ovo ništa teško, znači n-ta parcijalna suma, šta je to od ovog niza AN? Znači, prva parcijalna suma je bila zbrojen prvi član, druga je bila zbrojen prva dva, treća je bila zbrojen prva tri, četvrta je bila zbrojen prva četiri. Šta će biti? SN? Zbroj sve do AN. Tako je, znači ovo je A1 plus A2 i tako dalje do predzadnje AN minus 1 i plus zadnje AN. Super. I sad, malo pogledati šta bi bio ako postoji uopće, znači ovaj limes kad n ide u beskonačno od ovog n-tog člana niza parcijalnih suma. No? Samo jedna napomena još da ne pišem stalno ovako sa plus i točkice. Znači, ova tu suma od, znači imate tu neki indeks, znači ovdje imate indeks 1, A1, ovdje imate indeks 2, A2, onda ovdje imate indeks n minus 1 i na kraju imate indeks n. Na nekom programiranju ste vjerojatno radili, pišete for petlju, da biste mogli nekako ovdje sad reći preko for petlje šta, imam tu neki indeks i recimo koji mi ide od 1 do n i šta trebam napraviti? Pa trebam zbrojiti a i kad i ide od 1 do n, jel? Vam to je onak neki strani koncept ili vam je to nešto jedno što ste već vidjeli? For petlje, strave, jeste, ok. Dobro, i sad matematičari imaju, znači, standardni zapis za sumu. Kad imate tak for petlju, je ovako, znači sad ću ja napisati pa ću vam samo objasniti šta je šta. Znači imate sumu po, sad tu dalje pišete koja je varijabla i koja je početna vrijednost. Znači pišete znači varijabla mi i kreće od 1.
onda ovdje tu gore pišete gdje vam završava petlja. Završavam kad i dođe do vrijednosti n. I onda ovdje desno samo pišete što zbrajate. Znači zbrajate a i. Dobro? Znači, ajde vidimo. Da mi se to poglapa s ovdje sa lijeve strane. Znači imam for petlju kad i ide od 1 do n i trebam zbrojiti sve a i eve. Kad i ide 1, 2, 3 ide n. Ajde vidimo. Znači kad je i 1, znači to je prvi početak petlje, onda pišete a1 plus i sad nastavite dalje. Sljedeći i mi je 2. Znači šta mi je ova vrijednost kad uvrstim i je 2, pa to je a2. Dobro, plus i sad nastavite dalje. Ok, evo jasna ova notacija. Ne baš. Je. Ajde probamo još nešto. Šta bi bilo, recimo, ajde ovako. Znači suma i je od 2 do 5 od, šta znam, 2 i plus 1. Ok, znači petlja mi ide za vrijednost varijable i ide od 2 pa do 5. Šta mi je kada uvrstim u ovaj izraz 2 i plus 1, kada uvrstim i je 2, šta ću dobiti? 5. Znači 2 puta 2 4 plus 1 je 5. 5 plus sljedeća vrijednost mi je 3, super. Kada uvrstite 3 dobijete ovdje šta? Nisam čuo? Sad, da. Znači 2 plus 3 je 6 plus 1 7. Dobro. Plus sljedeća vrijednost mi je koja? 4, kada uvrstite je 4 u ovaj izraz dobijete 5 i plus i zadnje što mi ostaje je 5. Evo, došli smo do ove vrijednosti. Uvrstite 5, dobijete 11. Dobro? Znači, ovo sada odbrojite koliko je, znači 11 plus 9 je 20, 27, 32. Ok. Okužite ovaj zapis sad. Dobro. Znači, tako ćemo sad stalno zapisivati sume, pa mi je sad bitno da okužite šta ono. Znači, ovo to vam je zapravo, možete kažem zamišljati kao for petlju, ovo vam je početna vrijednost u for petlju, ovo kad dođete do ove vrijednosti onda petlja završava, a sve ove tu kad uvrštate u vrijednost varijable i u ovaj izraz, sve te vrijednosti trebate zbrojiti da dobijete kolika je vrijednost sume. Znači ovo tu se čita suma kad ide od 2 do 5 od 2 i plus 1. A ovdje tu gore, ovo se čita suma kad ide od 1 do n od a i. I to je, kažem, samo kraći zapis za ovo tu. Da ne moramo stalno pisati sa 3 točkice i pluseve i... Dobro. Ok. Ajde sad nastavim dalje sa ovim parcijalnim sumama. Znači imam... sad kad smo ovo rekli, sad da zapišem ponovo, mislim već mi tu piše, znači Sn je zapravo tu suma, znači nth član ovog niza parcijalnih suma je jednostavno zbrojim, znači od prvog člana pa do nth člana ove vrijednosti niza a i. Znači ovo tu mi je nth član niza parcijalnih suma. Ok, sad ajmo probati nekak, stavno sam navikao na ovaj. Ajmo probati nekako skužiti šta bi bio ovaj tu, znači imam suma i je od 1 do beskonačno a i. Znači to mi bi trebalo zapravo biti suma ovog reda, jel? Pa to bi mogu na drugi način zapisati kao limes kad n ide u beskonačno od suma i je od 1 pa do n a i. Dobro. Znači, ako pustim da mi n ide beskonačno, znači uzmem stalno sve veće vrijednosti za n, pa onda će mi ovaj tu niz konvergirati prema, ili konvergirati u beskonačno, ili konvergirati prema vrijednosti, ako ova vrijednost je konačna, onda će mi konvergirati prema toj vrijednosti. Dobro. A sad ovo tu, znači limes kada n ide u beskonačno, šta je ovo tu? Pa sad smo gore napisali. Znači, ovaj suma i od 1 do n a i je, sam pišem, n-ta parcijalna suma, Sn. Dobro. Znači, da biste ustanovili da li ovaj tu red konvergira, ono što je zapravo zanima je da li ovaj niz parcijalnih suma tog niza konvergira prema nekoj vrijednosti. To je ono zapravo što provjeramo. Dobro. Sad, znači, prva stvar, imate nužan uvjet za konvergenciju. Znači, on nam kaže, ako on je zadovoljen, automatski možete zaključiti da red ne konvergira.
A taj je, znači mora vrijediti da ovaj limes kad n ide u beskonačno od an, da on mora biti 0. Ok, sad, ajde vidimo neki primjer, kad možemo skužiti odmah. Recimo ovako, gledamo red, kad n ide od 1 do beskonačno, od, šta ćemo staviti, ovako, n plus 1 kroz n plus 2. Ok, sad, znači, šta bi mi bio an? Pa, mislim, sam pogledajte gore, no? Znači, gledam, samo gdje sam napisao. Znači, gledamo ovaj tu izraz, znači imam suma i od 1 do beskonačno da i, pa znači ovo što mi piše pod sumom, to mi je taj, iti, odnosno enti, ovisi kako se nazva indeks, sumacije niza. Znači, ovo tu mi je an moj, jel? Znači, enti član ovog niza, od kojeg gledam niz parcijalnih suma i za njega da on konjugira prema nekoj vrijednosti, je n plus 1 kroz n plus 2. Ok. Sad, znači da bi ovaj tu red konjugira prema nekoj konačnoj vrijednosti, nužno je da ovaj niz an konjugira prema 0. Znači, ako konjugira taj niz prema 0, to ne možete odmah zaključiti da taj red konvergira, ali ako ne konvergira prema 0, automatski možete zaključiti da taj red divergira, znači da ova vrijednost nije konačna. Ok, pa da vidjeti, znači da li je tu niz konvergira prema 0. Znači imamo limes kad n ide u beskonačno od an, znači to je n plus 1 kroz n plus 2. Možete mi reći koliki je limes? Kako ovo radimo? U brojniku je pojedinom kojeg stupnja? Nema u nazivniku? Isto prvog, dobro, onda što radimo? Sa? S tim stupnjem. Sa n na taj stupanj, dobro, i dobit ćemo šta? Ok. Znači limes kada n ide u beskonačno, podijelim sam brojnik, dobit ću 1 plus 1 kroz n, podijelim sam nazivnik, dobit ću 1 plus 2 kroz n. Dobro, i ovaj limes je koliki? 1. Tako, znači u brojniku dobim 1 plus 0, u nazivniku dobim 1 plus 0 i to je 1 kroz 1, to je 1. Dobro. Dalje taj limes ovog, znači ovo tu je limes kad n ide u beskonačno da je n, znači da li je ovaj limes jednak 0? Pa nije jednak 1, jel? I automatski možete onda zaključiti da ovaj tu red ne konvergira. Dobro. Da je ovaj limes bio 0, ne možete zaključiti da red ni da divergira, ni da konvergira, znači ovaj tu vam je samo nužan uvjet. Znači ako nije zadovoljen, nužan uvjet konvergencije reda. Znači ako taj uvjet nije zadovoljen, onda automatski možete zaključiti da red ne konvergira. Ako je zadovoljen, onda ne možete ništa zaključiti. Dobro. Ajde vidimo, jel mi možete reći ovako, znači n je od 1 do beskonačno od 1. Evo to je točno ovo što sam na početku rekao, znači beskonačno puta zbrajam jedinicu. Koliki mi je an u ovom slučaju? 1. Koliki je limes niza an? Znači, an je 1 za sve n. Limes kada n ide u beskonačno od an je limes kada n ide u beskonačno od 1. Limes konstante je konstanta, to je znači 1. Ok, znači ovo tu je ovaj red onda konvergira?
Ne, jer? Nije 0. Tako je. Znači, mora biti, što je ovo? Ovaj nužni uvjet nije zadovoljen i automatski znate da ovaj red ne korrigira. A da vidimo ova druga situacija, znači imate suma n je od 1 do beskonačno od, znači 0 zbrajam beskonačno puta, znači a n je šta? 0. Koliki je limes sniza? 0. Dobro, to je znači konstanta, to je 0. Ok, i sad limes je 0, ne možete ništa zaključiti. Znači, ovaj kriterij, mislim, znate vi, već ste mi rekli da će niz reda konvergira, ali ne možete ništa zaključiti na temelju ovog. Znači, ovo je samo nužni kriterij koji vam pomože da odbacite, da zaključite red ne konvergira ako nije ispunjen. Ako je taj kriterij ispunjen, ništa ne možete zaključiti. Dobro, ajmo sad dalje, znači još ste radili dva kriterija konvergencije reda na satu, prijavljeno, ali oni nisu bili nužni, nego su bili nužni i dovoljni. Znači, ako je kriterij ispunjen, znate da red konvergira, ako nije, znate da divergira. Zasjećate koje su to bile dva kriterija? Ne, ok, to su bili redovi, to ćemo malo kasnije, redovi potencija, ali prije tog ste radili... Allenbertov i... Ok, znači D'Alembertov ste radili, dobro, ajmo vidjeti. Onaj Košir, kako se to... I Košir, dobro. Ok, znači imamo D'Alembertov kriterij, šta nam on kaže? Znači gledamo isto nekakav limes. Kada mi ide beskonačno, sad od čega? Mogu pojaviti se malo pozadnje, da se pa mi recite. Se sjetio neko? Ok, znači pogledajte kocijent od sljedećeg niza, sljedećeg člana niza i trenutnog. Znači imate u brojniku znači an plus 1 i pogledajte kocijent sa an. Dobro? Znači imate uzastopne članove niza, pogledajte sljedeći u odnosu na trenutni i pogledajte znači da li je ova apsolutna vrijednost limesa, koje dvije situacije imamo za ovaj limes. Ne sjećate se ničeg. Znači prva je bila šta? Može biti ovaj limes manji od 1. Šta onda? Može biti veći od 1, onda isto nešto može zaključiti i na kraju može biti jednak 1. Ja se sjećate, znači ako je limes kada ide beskonačno od koeficijenta uzastopnih članova niza manje od 1, šta možemo zaključiti za red? Kada ide od 1 do beskonačno 1. Znači onda možete zaključiti da ovaj red konvergira, znači da je vrijednost S vrijednost reda da je konačna. Dobro. Ako je ovaj limes veći od 1, što onda možete? Tako, znači onda S nema konačnu vrijednost, znači vrijednost red divergira, kažemo. A šta ako je ovaj limes jednak 1? Onda ne možete ništa zaključiti. Znači, nema odgovora. Znači, najradije ne biste upali nikad u ovu situaciju, onda nemate pojma što se događa. Znači, ako dobijete limes jednak 1, onda može konvergirati, može divergirati, stvarno ne znate. Morate neki drugi način saznati. Ali ove situacije su super, znači, ako dobijete limes manji 1 i veći 1, tu ste na konju. Dobro, ajmo riješiti neki zadatak. Recimo ovaj red.
znači imamo suma kad n ide od 1 do beskonačno od 2n minus 1 kroz korijen iz 2 na n tu. Dobro. Sad kad rješavate te zadatke, uvijek je korisno prvo napisati da znate uopće, znači šta mi je an. Znači ovaj niz kojeg zbrajate, sve njihove člane. Možete ovdje da pročitate šta je n. Odlično. Znači ovo što vam piše pod sumom, to vam je zapravo uvijek an. I to je uvijek korisno prvo da se napiše. Znači n je 2 minus 1 kroz korijen iz 2 pa na n. Dobro. Sad, ako idete, sumnjate da će vam Dalibor kriterij biti dobar, morate ispraviti jedan i drugi, nekad možete vidjeti, onda šta ste vidjeli? Za Dalibor kriterij mi treba n, ali treba mi an plus 1. Pa mi vidjeti, znači šta je bio n plus prvi član ovog niza. Kako ćete to dobiti? Pa samo svugdje gdje piše n, trebate zapisati n plus 1. Ajmo vidjeti. Znači ovdje brojniku, može neko reći, šta ćemo imati? Znači nije teško, znači samo morate sve gdje piše n, znači imate 2 puta i sad tu ne napisuje n, morate zamijeniti sa n plus 1. Naravno, u zagradu, nego što je ovaj 2, množi cijeli izraz, jel? Dobro, minus 1, prema n, to sam prepišao. Dobro, a u nazivniku šta će biti? Korijen iz 2n. Korijen iz 2, no. Sad, tu sam imao n, ali moram zamijeniti. Vidite, znači tu mi je bio n. I sad morate zamijeniti, znači tu imamo n plus 1. I sad svugdje je pisalo n, mora pisati n plus 1. Znači ovdje tu će onda biti na n i na ovo. n plus 1. Tako. Super. I sad ste spremni da vidimo, znači ako koristimo Dalibor kriterij, idemo izračunati šta je limes kada on ide u beskonačno od apsolutne vrijednosti od an plus 1 kroz an. Znači, ponavljamo apsolutnu vrijednost od koeficijenta, znači pogledati uzastopne vrijednosti, sljedeća kroz trenutno. I sad smo se ovdje već napisali šta je n plus 1 i šta je n, sam ćemo sve uvrstiti. Znači ovdje imate limes kad n ide u beskonačno od apsolutnu vrijednost od, i sad šta je brojnik, an plus 1 je, evo tu vam piše, sam prepišeno. Znači, ovo ćemo malo ovo srediti sam gore. Znači, ovaj 2 kad izmnožim, znači 2n puta 2 plus 2 puta n je 2n. 2 puta 1 je 2, znači plus 2 i minus 1 prepišemo kroz korijen iz 2 na n plus 1 i sad u brojniku imate 2n plus 2 minus 1, znači to je 2n plus 1 kroz ovdje imate korijen iz 2 na n plus 1. Dobro. Sad, idemo u ovoj vrsti, znači ovdje imate an plus 1 je, evo to smo se napisali, znači šta je to, znači u brojniku imamo 2n plus 1 kroz korijen iz 2 na n plus 1. Dobro. A u nazivniku an, ovdje to gore mi piše, znači to je 2n minus 1 kroz korijen iz 2 na n. Dobro, i sad ovdje imate dvojni razlomak, sam to odvojim. Dobro, znači ovo dvojni razlomak, pa idemo ga sad napisati kao običan razlomak, da vidimo šta je to, znači imamo limes kad n ide u beskonačno od apsolutne vrijednost od, i sad kako to ide, sjećate se, brojnik sa nazivnikom, nazivnik s brojnikom, pomnožimo, da dobijemo. Znači brojnika sa nazivnikom nazivnika pomnožimo, da dobijemo šta je brojnik, znači brojnik je 2 plus 1 puta korijen iz 2 na n. A u nazivniku kad pomnožite, znači imate korijen iz 2 na n plus 1 puta 2 minus 1, znači 2n minus 1 puta korijen iz 2 na n plus 1. Dobro.
sad, jel vidite da svi ovi brojevi, možda nećemo još, a možemo i ovako. Sjećate se da limes apsolutne vrijednosti, jedno da nismo stavili limesa, da limes može ući u apsolutnu vrijednost. I može ući uz broj, u umnožak i u koeficijent, dobro, pod nekim uvjetima može ući u koeficijent, ali ono. Uglavnom možete limes gurnuti unutra uvijek, više manje, skoro uvijek. Dobro, znači imamo ovdje limes kad n ide u beskonačno od, sad, ovdje imate, se ovdje možete skratiti, vidite. Da, koren s 2 na n-tu i podijeljeno sa koren s 2 na n plus 1. S čim bi to mogli skratiti? Sa koren je 2 na... Da, s koren s 2 na n-tu, podijelim brojnik, dobijem 1, a nazivnik koren s 2 na n plus 1 podijeljeno sa koren s 2 na n, pa to će biti koren s 2 na n plus 1 minus n, i to je znači samo koren s 2 na prvi, znači koren s 2. Vam jasno ovo? Znači, koren iz 2 na n-tu kroz koren iz 2 na n plus 1 je, kako se dijele potencije sa istim bazama, bazu prepišete, a eksponente oduzmete. Znači ovdje imate n minus n plus 1, to je koren iz 2 na n minus, u zagradi manje, u zagradi si nastavimo n minus n minus 1, ovo je koren iz 2 na minus prvu, a to je 1 kroz koren iz 2 na prvu, odnosno samo 1 kroz koren iz 2. Dobro, znači ovo tu je 2n plus 1 kroz 2n minus 1 i ovdje imate možemo ovo razvojiti kao još jedan razvoj, znači 1 kroz koren iz 2. Dobro, sad ovdje imate broj. To možete izvući ispred limesa vano, jel? Znači, imate limes konstanta puta neki niz, to je isto što i konstanta puta limes niza. Znači, ovo je apsolutna vrijednost od 1 kroz koren iz 2 puta, a ovaj tu limes, kad n ide u beskonačno, od 2n plus 1 kroz 2n minus 1, opet, koji je stupanj po linearnom brojniku i u nazivniku? Jednaki su 1. I kako ćemo ovo riješiti? Podijelimo sa n na prvo i dobijemo da ovaj limes isti kao i limes od, šta je brojniku? 2 plus 1 kroz n, a u nazivniku? 2 minus 1 kroz n. Ok. Ajde sad da napišemo sve korake, vi možete reći koliko je ovaj limes? 1 koren iz 2. Dobro. Znači imamo apsolutno od 1 kroz koren iz 2 puta i ovaj tu limes je 2 kroz 2, što je 1. Znači apsolutna vrijednost od 1 kroz koren iz 2 puta 1 je 1 kroz koren iz 2. Ovo je pozitivan broj, pa apsolutna vrijednost 1 kroz koren iz 2, samo 1 kroz koren iz 2. Dobro. Sad, da li je ovaj 1 kroz koren iz 2, da li je to broj koji je manji od 1, veći od 1 ili jednak 1? Manji od 1. Dobro. A pa vidimo sam poželjeni kraj. Znači, počeli smo sa ovim limesom, kada mi ide beskonačno apsolutno vrijednost 1 plus 1 kroz 1. Završili smo da je ta limes manji od 1. I šta se može zaključiti po D'Alembertovom kriteriju? Da, red, ovaj tu s kojim smo počeli. Ovaj, znači ovaj tu red konvergira. Ok, a treba šta ponoviti? Jasno ovo. Ok, znači još jedan put, uvijek samo krenete, napišite se šta je n, ako ćete koristiti D'Alembertov kriterij, zapišite se šta je n plus 1 i onda izračunate koliko je ovaj limes koeficijenta uzastopnih članova niza, apsolutna vrijednost, i to je to. Dobro, ajmo sljedeći zadatak. Dobro, neće se ozbiljno sa produktima.
Ok, sad, drugi kriterij koji ste gledali to je Košijev. Znači, imamo Košijev kriterij. Šta nam on kaže? Znači, tu ne gledate limes koji ocjenjate u uzastopni članovi, nego gledate limes kad n ide u beskonačno od n-tog korijena od apsolutne vrijednosti od n-tog člana niza. I zaključci su vam, znači jedino što se mijenja kod Košijev kriterija je koji limes gledate. Znači gledate ovo tu. A vrijednosti i ponašanje i zaključci koje donosite su identični kao i kod D'Alembertovog. Znači ako je limes manje od 1, red konvergira. Ako je veći od 1, red divergira. Ako je jednak 1, ne možete ništa zaključiti. Znači, neću sada opisati jer je sve isto. Znači jedina stvar koja se razlikuje kod Košijev kriterija je znači limes kojeg niza gledate. Znači gledate limes niza ovog n-tog korijena iz apsolutne vrijednosti od n. A kod D'Alembertovog gledate limes apsolutne vrijednosti od n plus 1 kroz n. A zaključci su, vam kažem, ovisno o tom koja je vrijednost, potpuno isti, sve isto. Dobro? Kužite? Dobro. Ajde vidimo. Znači imamo red. Kada n ide od 1 do beskonačno, od n plus 1 kroz 2n minus 1 pa sve na n-tu. I sad ovo možete prodati sa D'Alembertovim kriterijem i vidjet ćete da baš nećete već na zelenu granu. I onda kažu taj dobro, mislim, znam dva kriterija, D'Alembertov mi, zapletio sam se, nisam došao do neke vrijednosti limesa, pa ovo prodati sa Košijevim, da vidim mogu tu šta izvući. Počinjete isto kako sa D'Alembertovim, znači prvo se zapišete šta je an. Možete mi reći? n plus 1 kroz 2 minus 1 plus 1 kroz 2 minus 1? Sve na n. Ok, super. I sad, ako ćete koristiti Košijev kriterij, ne trebamo na n plus 1, možete odmah. Ajmo vidjeti, znači šta je limes kad n ide u beskonačno od n-tog korijena od apsolutne vrijednosti od an. I sad neću pisati, odmah ću napisati šta je an. Znači an je n plus 1 kroz 2n minus 1 i sve na n. Dobro. E sad, ovo se može dosta pojednostaviti, pa da vidimo. Znači prva stvar, kad stavite n neku vrijednost, znači imate n plus 1 kroz 2n minus 1. Najmanju vrijednost n koju možete staviti je n je 1. Taj broj koji imate 1 plus 1, to je 2, u nazivniku imate 2 puta 1, to je 2, minus 1, to je 1. Ok. To su pozitivni brojevi i brojniki u nazivniku. Kad pogledam dva pozitivna broja, rezultat je i dalje pozitivan. Kad dignem to na n, to je dalje pozitivno. Ako uzmem apsolutno vrijednost su pozitivne broja, pa to je opet taj broj. Ok, to je bilo za n1. E sad, ako uzmete n neku drugu, znači veću od 1, onda ovaj brojnik vam samo raste. Znači, ako imate n plus 1 i uzmete veću vrijednost, znači, ne znam, uzmete n je 1, n plus 1 je 2. Uzmete n je 3, n plus 1 je 4. Uzmete n je 10, n plus 1 je 11. Znači, što uzmete veći n, to je ova vrijednost u brojniku sve veća. A ono što je meni bitno samo da skužite da je uvijek brojnik pozitivan. Nazivnik ista stvar. Znači, uzeli smo za n je 1, to je bilo 2 puta 1 je 2, minus 1 je 1. Ako uzmete neki veći n, pa nazivnik će biti još veći. Ono što mi je bitno opet da vidite sam da je pozitivan. Znači, kako god n ja ovdje uzmem, u brojniku mi je pozitivan vrijednost, u nazivniku mi je pozitivan vrijednost. Kad podijelim dva pozitivna broja, opet ću pozitivno, kad idem to na n, to opet ću biti pozitivno, ako uzmem apsolutnu vrijednost pozitivnog broja, pa to je taj broj. Znači, ovo tu nije zapravo isto što je i limes kad n ide u beskonačno od n-tog korijena od, mogu maknuti ovo apsolutno vrijednost, zato što apsolutno vrijednost pozitivnog broja, taj broj.
Znači ovo je n plus 1 kroz 2n minus 1 pa na n. Dobro. Ajmo sad dalje. Znači imate n-ti korijen od n-te potencije. Možete tu nešto napraviti, pojednostaviti. Korijen i potenciju krati. Da. Znači ovo to je zapravo na n kroz n, što je ono, na 1 kroz 1, što je na prvu, što je zapravo... Znači ostalo mi je samo n plus 1 kroz 2n minus 1. Znači dosta smo se pojednostavili stvari. Dobro, mogu neko reći bez računa koliko je ovaj minus. Znači povećamo brojnik i nazivnik sa n na prvu. U brojniku ćemo dobiti 1 plus 1 kroz n, u nazivniku ćemo dobiti 2 minus 1 kroz n. Možete mi sad reći? 1,5. Dobro. Da li je ovo manji od 1, veći od 1, jednako je n? Manji od 1. Ok. I koji je zaključak? Red? Konvergira. Ok. Dobro. Znači potpuno isti su vam uvjeti kao i kod D'Alembert kriterija, znači ako je samo što je razlika koji limes gledate. Znači ako je ovaj limes manji od 1, red konvergira, ako je ovaj limes veći od 1, red divergira. I ako je jednak 1, onda ne znate šta se događa. Znači zaključak je red konvergira. Ne znate prema koje vrijednosti, ali neće vas to niko pitati. Mislim, puno je teže izračunati koja vrijednost ovog reda nego sam zaključio da li konvergira ili divergira. Dobro. Imate još ovdje jedan zadatak, ali to vjerujem da ćete sami, mislim, pišemo rješenje, ali pravite prvo sami riješiti, pa ali zapnite da pogledajte rješenje. Dobro. Znači to je prvi dio što smo trebali, znači redovi broja, ali druga stvar što nam je zapravo bitnije, a to je redovi funkcija. Sad sam da dobijete osjećaj, mislim, za redove broja imate, ja mislim osjećaj šta je, znači možete zamisliti, imam beskonačno brojeva, hoću tih beskonačnih brojeva sve zbrojiti i da li mi je taj zbroj konačan ili nije. Znači to je jednostavno konvergencija, divergencija reda. Sad, za funkcije, a mislim, istu stvar možete napraviti. Evo ja ću vam primjer. Znači, imate, znači sad ću vam napraviti kao primjer niz funkcija. Znači, prva funkcija f1 od x je, na primjer, sinus x. Pa druga funkcija f2 od x vam je 1/2 kosinus x. Pa onda treća funkcija vam je recimo 1/3, opet recimo sinus x. Pa četvrta funkcija vam je 1/4 kosinus x. I sad tako nastavite dalje. I sad, kao što smo slično napravili znači imali ste niz brojeva, kad smo prije, znači imali ste A1, A2, A3, A4 i tako dalje. I onda vas je zanimalo, jer možete zbrojiti to sve i da dobijete neku konačnu vrijednost. Znači imate N1 do beskonačno A i sad se pitate da li ovo tu je nekakva konačna vrijednost. Možete na isti način gledati, znači ovdje imate sad funkcije, niz funkcija fn od x i sad možete gledati, mislim, nadati se, ako zbrojite N1 do beskonačno fn od x, da li je ovo tu nekakva konačna funkcija f od x. Uglavnom neće biti, morate jako pažljivo izabrati ove funkcije, da bi bilo. Ali može se. Mislim, i to su zapravo nove situacije koje su nam zanimljive. Znači, ovdje možete imati beskonačna funkcija, zbrojite beskonačnu funkcija i kao rezultat dobijete funkciju. Znači, u svakoj ovoj točki kada uvrstite x,
ovaj niz funkcija možete shvatiti kao niz brojeva, jel? Znači, kužite, recimo, ako uvrstim nulu, šta bi dobio? Dobio bi niz brojeva, znači sinus 0, 0. Jedna polovina koja je sinus 0, pa to je jedna polovina puta 1, znači jedna polovina. Jedna trećina od sinus 0, pa to je opet 0. Jedna četvrtina koja je sinus 0, pa to je jedna četvrtina puta 1, znači opet jedna četvrtina. Dobro? Znači, ovaj niz funkcija možete shvatiti, znači kad uvrzite x, da zapravo opet imate, pitate se da mi je red brojeva konvergira. To je ovo što smo sad gledali, jel? Dobro. Mislim, ovo sam vam pričam da skužite šta se, kad kažem red funkcija, na šta mislim. Znači, mislim na, imam niz funkcija, znači beskonačna funkcija, s brojem njih beskonačno i gledam da li to što sam dobio, da li to i dalje funkcija. Da. Sad mi ćemo ići na drugu stranu. Mi ćemo imati funkciju i mi ćemo prikazati kao red funkcija, ali posebnih nekih. Znači, one funkcije koje ću ja gledat su mi ove, znači f0, znači kao niz počinje od nultog člana. f0 od x će mi biti 1, znači x na nultu. f1 od x će mi biti x na prvu, f2 od x će mi biti x na kvadrat, f3 od x će mi biti x na treću, i skužuje stranice prema, znači fn od x će mi biti x na n-tu. Znači, kad imate red funkcija ovog oblika, ta red funkcija se posebno zove red potencija. Zašto? Pa zato što ove funkcije koje zbrate, ne beskonačno, su zapravo potencija od x. Znači, ovdje imate nultu, prvu, drugu, treću, n-tu i beskonačno zbrate. Znači, red funkcija zbrate beskonačna funkcija, red potencija zbrate isto beskonačna funkcija, a te funkcije su sve redom potencije od x. I to su zapravo ove koje ćemo mi gledati. Ove koje ste sa profesoricom na predavanju su redovi potencija. I sad ćemo mi to... Znači, šta ćemo mi raditi? Mi ćemo uzeti nekakvu funkciju i onda ćemo je probati prikazati kao red potencija. Znači, kao red funkcija gdje su ove funkcije potencije od x. Da. I sad, znači, imali ste formulu za mislim, imali ste formulu za Taylorov red u nekoj točki. To ste označavali, ako se dobro sjećam, znači imate t u točki a od x. Za neku funkciju, znači imate zadnju neku funkciju f od x, i sad hoćete naći Taylorov red za tu funkciju. Šta je Taylorov red? Pa Taylorov red vam je red potencija zapravo. Znači, ovdje imate sumu kad n ide od 0 do beskonačno, a n, ovo tu su, zapravo, sad ćemo cn, da ne budemo još stalno a. Znači, cn puta, i sad ovdje imate potenciju od x, ali pošto u točki a, onda nije baš potencija samo od x, nego od x minus a. Eto. Znači, ovo se zove Taylorov red, mislim, još nije funkcija, ovo je f, u točki a. Znači, ovo tu je Taylorov red neki, oko točke a. Sad, ovi koeficijenti cn zapravo moraju biti točno određeni da bi to bio Taylorov red ove to funkcije. Sad, kada bi ovo bio Taylorov red ove funkcije f od x, ovi cn moraju imati poseban oblik. I to je ono što ćemo zapravo čuvati u zadacima. Znači, cn vam je zapravo enta derivacija ove funkcije f u točki a kroz n faktorijala. Profesorica je prijavila, rekla šta je faktorijala? Šta je 3 faktorijala? 6. Znači, faktorijala vam je umnožak prvih toliko brojeva. Znači, 3 faktorijala vam je umnožak prva 3 broja, znači 3 puta 2 puta 1, znači 6. 4 faktorijala je umnožak prva 4 puta 1 broja, znači 1 puta 2 puta 3 puta 4, 24. Ok.
Dobro, i posebno, znači Maclaurinov redom je zapravo samo Taylorov red, ali kad stavite da je ova točka 0. Znači, Maclaurinov red funkcije f je n od x, kad stavite da je 0, pa mislim, sam ću napisati, ali kužite, kad uvrstim malo 0, šta ću dobiti, znači n je od 0 do beskonačno, cn puta x minus 0, pa to je samo x, jel? A formula za cn je ista, samo uvrstite, znači ovdje mjesto a je isto 0, znači ovdje tu su nt derivacija funkcije f u nuli. I to je to. Malo sam vas podsjetio sa prijavom što ste prošli, pa ajmo sad računati par redova funkcija, mislim razvoja. Znači ovi Maclaurinov i Taylorov red vam se zapravo zovu razvoj funkcije f u točki a u red potencija. Dobro, ajmo primjer. Znači imamo aproksimirate funkciju f od x je x sinus x, Maclaurinovim pojmom stupnja 4. Sad, dobro, mislim sam cijelo vrijeme pričao o redovima i sad jedan put se tu pojavio ne red nego polinom. Pa sad još sam da objasnim što se tu desilo. Maclaurinov polinom stupnja 4. Znači, ajmo pogledati još malo. Znači, ovdje imam red funkcija, znači ovdje ti imate zapravo, ajmo pogledati prvo za Maclaurinov, znači ovdje imate beskonačnu potenciju, znači za n0 imate nultu potenciju, za n1 imate prvu, za n2 imate drugu, za n3 imate treću, za n4 imate četvrtu i n ide beskonačno, znači imate beskonačnu potenciju. Ali, što vi možete napraviti? Možete ovo odsjeći nakon nekog, znači možete izračunati recimo c0 puta x na nultu plus c1 puta x na prvu plus c2 puta x na kvadrat plus c3 puta x na treću i sve cijeli ovaj ostatak od beskonačne potencije, znači x na četvrtu, petu, šestu, jednostavno zanemarite, ono kao nema. Jel? Jasno, napravili ste grešku sa tim odbacivanjem, ali ovo to je nekakva aproksimacija. Pokazat ću vam poslije imam sličice, pa ćete vidjeti kako izgleda aproksimacijski polinom, kako izgleda funkcija, pa da vidite kako je poklapanje. I sad, znači, kad ste uzeli samo prvih konačnu potencija, znači ovdje sam uzeo prve, do trećeg stupnja, onda se ovo zove Maclaurinov polinom trećeg stupnja. Znači, došao sam samo do treće potencije, ostatak reda sam odbacio i to je to. Malo sad vidite da je ovo polinom stvarno, ima samo nultu, prvu, drugu, treću potenciju od x, znači je polinom u x, ovo tu su nekakvi brojevi, kad možete potencije, znači stvarno bi trebali to polinom. A za Taylorov polinom slična stvar, samo što ovdje nećete imati x na nultu, prvu, drugu i treću, možete imati x minus, pa sad oko koje točka ste razvili, na nultu, prvu, drugu, treću. Dobro. Ali to je, ako izračunate koliko je to je opet polinom trećeg stupnja i dalje. Dobro. Sad, znači trebamo ovu funkciju f od x i x sinus x aproksimirati polinom četvrtog stupnja, zapravo kaže izračunajte Maclaurinov red, ali izračunajte samo do četvrtog stupnja, nemojte ići dalje od toga. Dobro. Pa, šta znači Maclaurinov red? Znači to je Taylorov red oko nule. Znači tražimo ovaj m4 od x za ovu tu funkciju f od x. I sad šta je to? Pa to će nam biti ova suma kad n ide od 0, ali ne do beskonačno, nego samo do 4. Od čega? Pa od ovih cn puta x na n-tu. Znači x na nultu, na prvu, na drugu, na treću i na četvrtu i to je to. Ovi cn su, evo sad ću napisati da vas podsjetim, znači n je 0 do 4. Znači ovi koeficijenti koji stoje pokraj cn su nam točno zadani. Znači to je n-ta derivacija u a, ali a nam je kod Maclaurinovog reda 0, znači ovo to je n-ta derivacija u nuli kroz n faktorijala i puta x na n-tu. Dobro. I sada mi je jedino što mi je ostalo u ovom zadatku je zapravo izračunate, znači nulta derivacija funkcije, zapravo sama funkcija, prva derivacija, to znate, izračunate derivaciju funkcije, treća druga derivacija, treća derivacija i četvrta derivacija.
I kad to sve izračunate, morate izračunati njihove vrijednosti u nuli i morate još podijeliti sa 1 faktorija, 2 faktorija, 3 faktorija, 4 faktorija, dobijete ove koeficijente i kad ste to napravili, to je to. Kužite što trebamo napraviti? Ok, super. Ajde pauza 5 minuta i onda ćemo to napraviti.